Te pa snemanje, ne? Dobro jutro, sonček. 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 je tukaj po seznamu. Kdo je tisti, ki je v Celju vstopil? A imamo iz Celja nekoga, ki je vstopil? Kdo je vstopil v Celju? A ga še ni? Vi ste? Ja, kako? Pač ne govorim. A ja, aha. You are coming from Celje? No. Kdo? A vi ste? No, it's me. It's you. Okay. Now I'm just counting my students. You can't Because, choose students. yeah, in case if I lose somebody, Okay. it won't be fine. You know, I'm like a mommy, and all my children belongs to me. So yeah, I have to pick all of them. Yeah, a imam vsak svoje sosede. Zdaj se pa dajte šteti, kaj štete se od zadaj naprej. Kaj štete se? No dajte naprej, no? Kaj dajte se? Od takih groznih Janusov, kot ga vidite na naslovni strani, Janus je sinonim za človeka z dvema obrazoma, dvoličneža. In tukaj vidite, da ima ta torej embrionalna nakaza, da ima dve glavi, v bistvu dva obraza. In jaz dam to naokrog, pa prosim, dajte kar precej na hitro prelistati, da bo lahko marsikdo videl. Kar vzemite, kolegica? Ker ga je ustanovil Jožef II. In sicer to je stavba, v kateri je bila vojna medicinska akademija in je vzgajala predvsem vojaške kirurge. In v tej stavbi danes domuje osrednji medicinski muzej Avstrije. V tej stavbi bomo pogledali izjemno bogato in umetniško zelo vredno zbirko anatomije. Dam kar naprej, mogoče pa to z zadnje strani nekje bolj vzamete. Čakajte, samo pogledajte, če so neki listi še noter, ali kaj se nekaj narobe odpira. Torej, ogromna zbirka anatomije voščenih lutk, ki so velika specialnost italijanskih umetniških delavnic, predvsem Firenc, potem tudi Bologne, Padove, in so to bili učni pripomočki, preko katerih so se študentje medicine učili anatomije. Če smo se ustavili, tako da, Vanda, tukaj, glej, tvoj vhod je že takoj tukaj, kjer je parking, tam boste šli desno noter, a ne? Za parkingom. Tam, kjer je parking, tam boste desno noter zavili in se začnejo tak meanderček je in je tukaj noter odzad Narenturm, a ne? Ja. Zdaj pa prosim, da slišim. Dajmo se kar postaviti. Kdo gre k profesor Kukčevi? Da tukaj poštimamo? Zato recimo tudi ni zdrav tega čaja si več kuhati sam doma, ne? Ne krizi da zanimljivo. Ima kače na palcih. Du magst ja. Können wir machen, aber sind das jetzt 16 Leute Englisch oder was? Okay, 16 people you're 18? Okay, I think it's best when we split the group in two parts, 8 or 9. Yeah. Willst du gemeinsam Einladung machen? Es kann noch einer schon noch
soll ich noch? Okay. I will take the first group and we will just go straight up and I will tell you something about the history later. And my colleague. I welcome you to the Narrenturm of April 1784 and was the first psychiatric hospital in whole Europe. I don't know what's my tongue. In whole Europe, yeah. And it's built by Joseph II. He's the son of Maria Theresia. And when he was travel in Europe and was in France, he saw some social institutions and thought, yeah, we need some institutions as well in Austria. And this building is round, also known as the Gugelhof. I don't know if you hear this word before. It's a cake, an Austrian delicious cake, which is round and has a hole in the middle. So it's the Imperius Gugelhof. Second part. Great. Pure video now. Yes. Swanka. Please come in. Please wait at this door at the right. Zdaj nam bo pa še Markus malo povedal o stare bolnišničnem mestu. Kar skupaj pridemo, opala, sorry. Kaj pride sem, da bomo slišali vsi? The Währinger Straße, the Währinger Street, where our building is situated. The so-called Spitalgasse over there. It's the Hospital Street, Spitalgasse. And there, the so-called Eiserstraße, Außer Street, which leads to the University of Vienna. These three streets define or border the whole medical quarter. This medical quarter was a very, but also instruments, specimens, and of course scientists, artists, and of course also knowledge. This was here a really then let's go to the next one. And one of the historians who worked about that is called Tatjana Buklash. She's
Croatia. She's coming from Zagreb, but now she lives and works in New Zealand. Yes. Yes. She got her doctorate degree in Cambridge and works about anatomy and pathology, history of anatomy and pathology. And she also done her doctoral thesis about anatomy in the Viennese continent. And then, where of ambivalent person, because at the one hand he had his important achievements in surgery, like the tongue, the tooth, the surgery of the stomach. Cancer of the stomach, but he also had to Morate vedeti, ne? On je bil res pionir modernih operativnih pristopov, ker je uporabljal že tehnike, o katerih sem v drugem avtobusu govorila. Uporabljal je antisepso, uporabljal je asepso, uporabljal je anestezijo. Hkrati je bil vizionar. On si je znal predstavljati, kako bi rešil neko situacijo. In recimo v primeru nekih malignih bolezni želodca je on reseciral želodec in ga povezal recimo z 12-nikom. Gastroduodenostoma, recimo. Lahko je tudi še večje izrez, in bilo tako kot Theodor, torej Billroth 2, Billroth 1, Billroth 2, kot je že povedal Markus prej. Tisto pa, kar bi jaz rada povedala, je pa to, da je bil tudi zaljubljen v Jadransko morje in da je redno odhajal Opatijo. Opatija je za klimatsko zdravljenje predstavljala zadnjih 150 let eno meko, eno oazo, kamor so prihajale kronane glave od cesarskega dvora na Dunaju do drugih, in Theodor Billroth je v Opatiji vpeljal operativne metode in je tudi operiral tam in so celo nekatere operativne metode tam bile kot začetne. In ob 100-letnici njegovega rojstva so v Opatiji leta 1995, če se ne motim, 1995 sem na kongresu sodelovala, so mu odkrili en reljef, ki je na promenadi okoli Opatije. Zelo lepo, ker je bil resnično soustvarjalec opatijske medicinske preteklosti in zdravstvene preteklosti, da širše rečemo. Thank you very much. You're very welcome. Sorry that this year Ruth Koblicek or Sonja Horn isn't with us or aren't with us. Yes, sorry for that. But I hope you nevertheless enjoyed the whole tour. My colleagues, took every effort, I think, to make your stay much comfortable. And have a nice day here in Vienna, and of course a good and safety journey back to Ljubljana. Thank you very much. Thank you, Markus. Thank you again. Thank you. Predlagam eno slikico pri Theodorju Billrothu, eno tako luštno družinsko, zdaj pa malce v Bili ali pa tam spodje, prav? Ja, je v redu? Potem drugače smo pa fraj.